Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat naagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat naagubra sa Jebalasyo Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii.
Miss Charity Lianes of Porterville, California. Siak ni Manong Joe, Siak with ni Ama, da Kamiti for decade duo, liwliwati OFW, liwliwati amin nga Ilocano. Intay papak na di kultura tayo, literatura nga Ilocano, babaen sa miwing iti puso, sonata ni Ilocano. Karro bada kami, Adda kami, Manen nga FDD, amang liwliwa ken nagpakatawa. Mang kumpleto ti Domingo, bayat ti panaging inanayo, kabayatan nagpiping nate, tay nga Ilocano. Yes, it's an exciting Sunday, karo ba? May ka-23 iti bulan iti Hulyo. Ayan, na naglipasan kinapantay iti bulan iti panakayanak ni John Mark August. Ayan, so July tata. And anyaman na pong raramidin nyo ay katisar ninyo pa lang ta. Intay pa kakadua po, iti laso ti talong oras, anamnamsak. Iti sunatan ni Edkin Biag, ito lang po. Adda kami manan, ito 104.9 XFM. exciting! Ako pa di Santiago na, talagang excited ka. Anyway, itatama tapo kat Sugod Barangay. Abi nga nalukoy. Sugod Barangay and iti destination may hapo kat damdama kat Buena Vista, Santiago City. So after our program, agsasarak tayo apo dita and we'll be giving out a lot of gifts. Nakita kat ayuda. Yan, kaya nap-nap no ti ayat apo nga isasangbay na iti katropa yun dito yung 104.9. So, ang tabayanan niya po dito, Buena Vista Cultural Center. Barong, do you have anything to say? Ikokakatin eh. So, good afternoon kini Remy Wayas Hidalgo. Pag-greet nga po sa mga anak ko, sina Gilay at Mia, watching from Pawak, Masok, Bayumbong, Nueva Vizcaya. And hi Tito Denmark, kunanamot ni Avril Brutas. Tita June and Tito John Mark, kunanamot. Apo, Lolo siguro tayo mo kanyak pasang. Juan. Lolo, yan. Pag-greet po sa mga anak ko, sina Gilay at Mia. Ay, okay. Parekas nga kanta, Count on You, Kuya John at Kuya Jem. Salamat po in advance from Alcaraz, Rizal Joy. Okay, we'll be doing that apo ito no. Second hour siguro no hanga mai copyright. For the meantime, here is our opening song. Di damdamo nga ingka maserpat kas kaman latay dalayap nga nangalsem kaniyak kasaginaw biyak ko mantay kaya rigak nudi kan na purus patay pagtung palag anano em tapintas mo nga ingutem unay di met umanay asan kuam nudong teng ni patay agayat kaitan takasat sa diwampay yan tangay at tuyak nga at tarigagay Pay di damdamo nga ingka maserpat kas kaman latay dalayap nga nangalsem kaniyak kasaginaw biyag ko mantay kaya rigak nudi kan na purus
patay pagtungpalak. An-anuem ta pintas mo, ngaing iutem unay, di met umanay asanikwam, nudong tengi patay, agayat kaitan, takasat sa diwampay, yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. An-anuem ta pintas mo, ngaing iutem unay, di met umanay asanikwam, nudong tengi patay, agayat kaitan, takasat sa diwampay, yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Yan tangay at tuyak, nga agtari gagay. Well, that's it. And ako pinanawan na mo dito. Ako malamin siguro dito yung balong. Talaga nga sa bali iti. Ang nanarwam, iti nalamigis nga rabi. Agpayagpag. And kuna ni Roden Domingo Kablawan man ti Familia Domingo ken family Pascual kuya ano na. And RJ Tambayan of course na nagsangal daw ti Domingo tayo amin. Shout out kadagiti kailyak nga taga Kabatuan Isabela from RJ Tambayan. Photography, milk tea, and nabay balong. And Sari-sari. Dito Kabatuan. So thank you so much Bayaw Joseph. Okay, nga rod, number to dial. Damdama po, doon day ayam tayo. Most especially, dagiti kayo na po tayo karon iti load or GCash equivalent. 0905-808-1259. Ayan, kat iti bida itatan, yati makuna mga bida. Aming nga church workers, yan, maawis kayo ako, dagiti Agsalsavio, Knights of Columbus, choirs. Pagkadalang nagiging panggap lang. It's konsensyado na. Anyway, aming nga church goers ko na talatan and surfers. Choirs, lectors, commentators, mga awit, diakono, everybody in the house nga access serviti simpaan is welcome to join. Damdama ako na kita'y kwatay. So all you have to do is tumawag kayo 0905 ulit ang mambalong dati na laulawa. Yan, 0905-808-1259. And for a chance to win 200 pesos na kunakon. Okay, napiti kayo mga kantaan. Yan, nagbasag pa dito yun page ti XFM. Go ahead. Banda ni Daniel Heronelia. Watching from Canada. And watching from Barangay Mabining, Dominador, Fragata. Roland Cabrera, hello mga karuba pa, shoutout po dito sa San Fermin at paragas na rin po ng Dita Denan. Hello po mga idol watching here in Dicamay 1 Jones, Isabela from Agnes Dagdag. And Cherry Baldos, hello mga sir, naimpangal daw yun. Okay, good afternoon mo kang ka. And Raymond Salvador, naimpangal daw kuya. Sir, kablawang man amin nga dumdum nga kiti programa yo nga makapaikat panog. Pa-request mo na Yuso, isalamat. And last but not the least is Flor de Liza Manuel. Pa-shout out man sir, dito'y Paway, Ilocos Norte. Thanks sir. And Lilia Marana, good morning mga idol watching from Kuwait. Pa-shoutout po sa mga kamag-anak ko dyan sa Bubog, mga Pasyon family. What is Bubog? Anya nga ili dito, wino ili, Bubog. Bubog Jones? Kamo? Bubog. Baka Bubog, Bugalyo Norte. Dali Bubog. Dali Bubog. Yan, nawlawag ang kamsak, kamati kami uning oriented, kadagatilog lugar. Bubog. Bubog. Baka naman mabubog tanong punta dyan. Hindi na oras na. Okay, kumansyon ka man pa, Balong. Hindi kayo mga kansyonan. Di suyuso yun na, nga ka. Okay, first on the line, ito suyuso yung kalika gumanda nga mangag. Datang haro din na po. Dahil tayo suyuso, ikat tumadyawa po ang aming makabaal. And to all travelers, dagi tayo agman-maneho, ay kita pigsaan nyo ti kumpat, kada kita mo ni Bella, baka no maingato yun, dagi tayo mayawan.
Lubog, Santo Tomas, Isabela. Oh, medyo atayo-tayo, kabsat. Please share our videos. Thank you. Mansuyo-soy nandagam, mangisimpa sinanamnam, siyamad lang ayos di danong, may mayat si dengdenggam. Umisang kaagayam, tadim halinam naman, problemas kasisimsim, ipatay ang masandagan. Ayak pa'y kankonsyon, may lilak sinalubong, ipugaw manibaw, namnamdasan maulolaw, ngamayak pa'y bugabugaw, urnos kabayak kamay lumsaw. Gayong ko bumangon ka, tatangad ang payadaya, mantalip ta konsisya, tansisya di namnama. Gayong ko adik ka maupay, didigray sumangbay, si kabunian makauway, basta din bilin na yan agan masuway. Mansuyo-soy nandagam, mangisimpa sinanamnam, siyamad lang ayos di danong, may mayas si dengdenggam. Dongdong ay si dong ilay, isinali dumaay. Dongdong ay si dong ilay, isinali dumaay. Umisang kaagayam, tadim halinam naman, problemas kasisimsim, ipatay ang masandagan. Well, and we have another greetings here. Kuna na ni kabsat Aileen Abenio. Datakat amutay nga taga Quirino. Basta no, Abenio. Okay. Naimbang ka Domingo yun, sir. Nagganas Sabado yun. Sir, kablawang man ni Mona Lynn nga anak ko, sir. Nilakay ko nga kastamot din. Datatang ko nga Rod. Ken Inang Edna, sir. Pa-request mo na jay Balasang Ed Bahong from Aileen Abenio once again. And Cherry Baldos, kuna na. Hello, balong. Sikat imang pasa. Yan, hello mga sir, na bangal daw yun dita. Mabal nag-request, jayman ko silapan ka. Thank you, sir. Wow, talaga napigsa ti boses mo, no, kanta ka nagsao. I mean, nagsao ka nagkanta. Siyak napigsa lang nagkanta. Well, dati ba dumi ato apo kata, courtesy of Rainier's Private Resort located at Purok 3, Ramon Isabela. San Sebastian, Ramon Isabela. Yeah. Thank you so much, Kapsat Rainier. Yan. Once again, Rainier's Private Resort.
Watching from Barangay Rosario from Rosie Venturina. And Dominador Fragata na yung bangal daw yung Kuyang John, Kuyang Jem. And Daniel Tironelia, na Canada ng Divisoria, haha, naman. Ayan. Talaga. Pasyaran nga po dito sa Balintokatok na nakikinig ngayon ng live sa XFM po para guys ng Tagapuluk. Idol, salamat from Domingo Family. And okay. Hello po Ninong, kano naman? Ni Ate Rubilin Pascua. Oh yes, of Cordon Isabela. Kaya. Yeah. And Sean, not Sean, naimbangal daw kanyang idol. That is Sean, actually, that nga siyan, kung na nag-Sean ko na naman, yes, sa kini Sean Canary, kasi the spelling na, sin, not Sean, kung na naman, dito eh. Sean, I want, hey yo, Sean Kingston, yo, Sean, kung na data. For girl. Wow. Yan, Sean, not Sean. Naimbagal daw, kanya may doon. Yan, hello po, Sir Yun and Kuya Mark. Pa-shoutout po, birthday ko ngayon. Ayan, happy birthday. Keep safe. Keep safe po, always. Wala na ni. Ay, ni Renz. Renz PJ A. Bulan. Iti Boteju. Santiago. Robinson Santiago. Ayan, happy birthday, Renz PJ. Yeah, if you have time, may ka-guest dito yung XFM. Sitiglaeng amumlatan, di pa panamon. May ka-guest. Pag nagpupunta kami ng Robinson, nakikita ka namin, pero hindi mo kami nakikita. Kasi mataba ka na. Ang taba-taba mo na, Renz. Okay nga Rod, may sabi nga sunata man balong, sakbay nga pumatalastas na. Dati man, data. Okay, keep on sharing our videos. Thank you. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitawan, ni isa'y walang saysay. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Magbuhat ng lisanin mo ang ating munting baryo. Araw-gabi naghihintay ng sulat mo. Pangako mong binitaw, ni isa'y walang saysay. Madilo ka tanda. Magtapat kagiliw, handa kong tanggapin. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ng buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Babalik ka rin upang tayo'y magkapiling. May bukas pang naghihintay, aking giliw. Dapat mong malaman ang buhay maikli sa mundo. Sayang lang kung ito'y itapon mo. Sayang lang kung ito'y itapon mo.
And sakbay nga pumatalasas, pumasa tabampay, Mary Vic Kawila na imbangal daw amin nga ngidingig po. Shout out kuman, datay nag-birthday di July 21. Doang anak ko ni Miller, maranan ke ni Shentel. May. Baka May lang ata ako na ina. Supay maranan Musramet te anak ko di Tatarlak. Maestra siguro ta. Well, engineer Jane Eyre. Okay. And Marites Espiritu pa shoutout po sa mga pamangkin ko sina Mara, Gail, and JC. Pa-request po ng Rivers of Babylon. Thanks po mga idol from mga Tarem, Pangasinan. And Rogelio Costa, musika. And shoutout man sir, Tagaramos West, Kapayakan, San Isidro, Isabela. Amin nga Tagaramos West Family, Acosta at Concha. Yes, and Dennis Santos says here, shout out po kami dito po, Aves Farm Supply, Alfonso Lista Ifugao. Request ko po yung nalpasan di Soyoso. Isupay Aves Farm Supply, apo. And at anto ti meet after into kamuno ka ano data. Together with hanga Aves Aves ka dajay Tagkem. I guess they're related. And Mary Vic Kawilan, pahabol man idol, shout out pa kadagitoy batch 82 ng Lyceum of Echeke. Well, that's all for our first 30 minutes, and we will be back with more songs, more requests, and prizes, I guess, after a short break. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency. Para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church.
at Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Okay, we're back, Katropa, and you're still with Katropang June, together with Katropang John Mark de la Cabo, live dito'y studio di Adda kami manuhan dito'y 104.9 XFM Santiago City, exciting. Awanti City na Santiago, exciting. And going back to your messages ko na ni music playlist, sir, pa-shoutout man amin nga taga Anafunan at Tiag Isabela, kan amin nga yogad. Request ko man, di ko silapan ka. Oh, 2 strikes, di ko silapan ka. And dapat di may isang request ba lang? Magandang hapon po sa inyong lahat, lalo na sa mga taga-barangay, nagasikan, kana ni Mac Ray Bautista. And shoutout sa Lawag, San Agustin, Isabela, para kay Samanjay, Uncle Berting. Yeah. Oh, 1 strike for Uncle Berting. Hanapit kita muna tayo nga request. And yung thread back naman balong. Balasang Ed Bahong. Balasang Ed Bahong, as requested by the Avenue family. So, biro kanta na jay Balasang Ed Bahong. And idol para kay Samanjay kanta nga dayaw, Arosas from Valentino Tambawan Jr. And Pipito de la Cruz. Ay, nangkal nga ko atay? Haan, sa baling nga Pipito de la Cruz. Good day, katropang Jun and Jan. Watching here at Centro, San Antonio, City of Ilagan. Ang ganda po ng polo shirt nyo. Baka meron pong kapatid yan. Marami po ito Just actually. Just kidding, happy viewing to all. May small, may large, may XL. Awan mo na yung balasang et bahong ito yan. Boday, da dyan. Balasang et bahong. Okay, we will try to look for it. Bakit ta? Yun. Tingay. Baka di gente ko maglalaok ko na. Nasa baling ako na balasang et bahong. Ay? Nati ko na. Baka tayang ko. Abi ko mga adita. Ay. Okay, George, Mangantulaw, na yung pangaldaw, mga idol, pa-shoutout man, kadagiti San Jose, San Marian. Pagkata sa baling title na Deje Balong, may uwanta lang. Balasang et bahong. Sabong. Sabong it bahong ka. Pinaglaok mo mga midjay balasang it halsema. Maday balasang it bahong gawin Ilocano na jay. So nga da jay, sabong it bahong. Ay, sabong et bahong. Okay nga ro. Letter S aja yan. Tirain ta. Ayan Sabong et bahong. Once again, keep on sharing our videos. Waday say balasang naknaki amuan say baloy tagabaho naidum dumay pintas na sino man ay lalaki dagusay mangor sunada
Siya latay wadas na num ko adiyak malinglingan sang panag-isisim na yasan mata na umila arig mo san sabong na imulay simbahon na banglo yan na pintas noon daot apitan ito'y daot Manila panasipo besanda na bago pangal daw mga idol pasyarang man ito'y San Jose, San Mariano. Wow! Hello po mga karuba, magandang tanghali po sa inyo. Pa-request nga po yung I Know by Tom Jones. Salamat po. Dedicated po kay Antonio Padre Jr. Ang nag-request, Rera Desho ng Greenland. May akarit bahong masaganak sika sa'y nakatpan gardena wadat san rason ko mabantay at sika sa'y maud mangununa arig mo sang sabong na imulay simbahon na banglo yan na pintas noon daot apitan ito'y daot Manila panasipo besanda amoy akarit bahong masaganak sika sa'y nakatpan gardena wadat san rason ko mabantay ak sika sa'y maud mangununa arig mo san sabong na imulay san bahong na banglo yan na pintas noon daot apitan ito'y daot Manila panasipo besanda ay nga nagmedyo las part na yan May isa lang, umato lang ba siya? Di chorus na, namayatan. Okay, anyway, iti sponsor sa'yo. Thank you so much. Kada kayo, Apo. Manang Laureli Baltoria. We have Charity Villanes. We have Perry Totok and wife. Kabsat Kathy Salvador and Ronald. Rainius Private Resort. Pacific Star International. Daniel and Lisa Cabal of Hilahoa. Yan, ang mga CJ of Baguio City. Auntie Edna and Elmer. Yes. Wasque of Hawaii. Yan. So, once Eva again, Beach. dagitay kasali po iti tinawagan portion, dagitay church Servers. church servers. One. Kitay choirs, diaconos, ministros, body no da. Sakristan, lectors and commentator. Knights of Columbus. Yes. Abdullah Hamed. Sus, nagmayang akan kanay dataman. Naglamuyot nga din ken. Kumanay. Abdullah Hamed. Ano naman na EM, Eucharistic Ministry. Ministries and everybody in the house. And we have our first caller. Good afternoon. Good afternoon po. Yes, may we know who's on the line?
Nerissa Roma po. Yes, ano ang... Taga San Isidro? Roma, taga San Isidro. Taga saan? Ay, taga Itiaga po. Ay, Tiago. Okay, church surfer? Opo. Wow, ano naman ang ginagawa sa simbahan? Sa choir po at saka po sa accounting din po, tumutulong din po. Wow, kita aman nagmayaman. So, ada basit question me and no maanseram, I got 200 pesos. Ready? Sige po. Okay nga rod, as choir, mangted ka man titalong nga kansyon para komunyon. Oh. Ay, sa amin po kasi sa Baptist po, yung first po is yung pwede po yung How Great Thou Art. Yes. Pwede rin po yung God is Near and God is Near and pwede rin po yung When We All Get to Heaven po. Wow, when we all get to heaven. Baptist. Ganun lang, kasimple, diba? Hindi naman mahirap. So, you won 200 peso load or GCash equivalent. Nasa iyo na yun. Anyway, kung meron kang sige gustong batiin, go ahead. Binabati ko po yung mga church member ko po sa First Baptist Church of Ipalachague. And yung mga kasama ko po na YP, yung people po. Wow, very active. Okay, continue. Keep going with that activity mo. Sige, thank you so much once again and congratulations. Yan. Pag-GCash na lang po kapag sir, sa number ko na lang po na to. Okay. Parating na. Ihahanda na ni John Mark. Thank you so much. Yan. Once again, iti kasali po naging church server sa'yo. Nagitay basta agsiservice simbaan. O rin day agdaldalus ka tayo. Nag-spray ka iti anti-bacteria. Ta siyempre, kalkalpas iti... COVID tayo iti nagadutek sa service simbahan. Okay nga rod. And kung ni Florante Alcantara, kablaawang man amin nga kakakadwa dito Ilagan City, Isabela po, sir. Si Siwit man sa Laim ti Mayat, sir. From Florante Alcantara. And Elidel Balsita ng pangaldaw, pa-shoutout nga po ang Balsita family dyan po sa Santiago, Isabela. And while apo kirkirain na mag dijay kaawan sa tiko dijay nati playlist nati sumarno Yeah. nga request Rio Arosas. Tuyaw Arosas. Okay, we're going to do single yellow rose. Apa makuha mapiddalag. Okay, dati nga rin na po. Kabayatan ti pa nag-load ni John Martin ang abak. Tulad ka sa Ngapulo. Shark. When I woke this morning, imagine my surprise. On my pillow lay a single yellow rose. There's love, but when I read the card, the teardrops filled my eyes. It was the only way that you could say goodbye. You couldn't tell me to my face that you had found another, and it never crossed my mind you'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. Did you know that yellow roses mean you love someone forever? And did you know they say forever I'll be true? Why did you have
face that you had found another, and it never crossed my mind it'd be untrue. So today, as I lay sleeping, you left me here alone, and you said goodbye with a single yellow rose. And you said goodbye with a single yellow rose. Okay, mabalin nyo itlat tapos ito mawag. Orayan kayo nga church goer. Nga mahaan nga kasali ti contest. Agkolaang nita. Kablaaw. And nag-request ti sonata. Okay, once again, 0905-808-1259 is our number to dial. And mabalin nyo lang tamot na po ti agipatulod iti mensahe. And we have another caller. Hello, good afternoon. Good afternoon po. Yes, may we know who's on the line. Justin Ventura po. From Ipil po. Ipil Ichagi sa Ben. yes, and sino kasama mo nakikinig? Ay mga kamag-anak ko po. Okay, so are you joining the contest? Opo, sir. Ano naman ang role mo sa church? Usher po ako sa church po, sir. Usher during anong religion po? Baptist po, sir. Baptist din. Apo, sinabihan ka nung kasama mo kanina. Opo. Tumatawa. Oh, okay. Anyway. Sinabihan ka ni Roma. Yeah, Usher. Okay. Yes, ni Roma from... Ano nang pangalan nun? Nerissa po. Oo, ni Risa Roma. So, magkapit-bahay kayo or chinat ka niya? Magkabarangay po. Magkabarangay. Okay. Ano man naganan? Nerissa Roma po. Hindi, ikaw. Justin Ventura po. Justin Ventura. Okay. Isang tanong na medyo malupit ang ibibigay namin dahil magkalapit lang kayo. Kaya dapat malupit na tanong. Okay. Sa walang pagdadalawang isip at pagdududa, ano ang meron sa John 3:16? Diretso. For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Whosoever believeth in Him should not perish but have Everlasting life. Amen. 200 pesos for you! Ayan. Siyempre, lahat ng tao alam yung line na yan. Except John Mark, hindi alam ni John Mark. Okay. Kung mablaaw ka, if you have somebody na gustong kablaawan. Binabati ko po yung mga ka-churchmate ko din po, and din sa family ko. And si pastor po namin, si Pastor Jerwell po. Yan lang. Okay, and congratulations. Hintayin mo at parating na ang iyong load or GCash. Anong prefer mo? Gcash na lang po dito po sa number. Social na gito. Mga social to mga ka-member natin dyan, puro GCash. Pag nag-offer kayo, GCash na rin. Sisend na lang yung sa Gcash number ni Pastor, ano? Okay, anyway, thank you so much and congratulations. Ayan. Itong number din na to, yung lolodan ay Gcash. Yan, natin ka no. Yes, that number. Okay, congratulations. Okay, so that's it mga ka-aruba. And once again, kung namin arudan, ano kayo mati maki-join, basta dita kasimbaan. And adalang basit ako damagin mo at nga urehan kami sigurado di question me. Dapat sigurado kayo ti answer yo. And kaslajay nangabak. And yan, ituloy ting arti bumasa katag ito'y pangablaaw ni Sean May Libed. Hello, pabati naman po kay Lolo Pedro Libed ng Rizal, Alicia Isabela, love from Solano, Nueva Vizcaya. And Marvin Olingaga, kung na sigurado na. Buwahon, pa-shoutout man, idol, ni Kagawad Jose Napudo, kini manang ko nga Marisa, nga BHW, to Barangay San Jose, kini balong agdengdengeg, te programa yo. Yan man tumeng idol.
And Linda Pasyon, kunana dito ay happy blessed Sunday Manong June and JM. I'm watching, listening always here in Kuwait. Pa-shout out family Pasyon, dita Villa Carmen, Ken Padilla family, Pagrangayan. Aglalo kinilakay na nga madina na ibaga dito ay ni Lamberto Pasyon. Ayan, yan Abdullah Hamad. And Sir Idol Kablawa man, ni bakit ko dito San Andres, Santiago, kan mabalin nag-request si Rukti Pandiling. Ayan, and nga rod, ito mo na J2 may request da. And after this, pumatalas sa tayo. So, tukarin tayo ng J Tumeng nga request. Huwag ka tabi rukit, J Tumeng. Dati ito mga tao. Okay, later on, iti allow ami apo titawag yun for the meantime. Kung mention kami pa iti Tumeng as requested. Pero kang tama pa iti Tumeng balong. Tumeng! Lajaya! Ay nagtangka na Tumeng, tunggal Adda babae adumteng. Kun di ta digdiga, damdama lang inak-idan ka eta. Ay nagtangka na Tumeng, tauray no text makipin at naganan. Pasaak lang itilot, sakat nan makipalot, sa kamalang tibalot. Kastat obrak kakabsat, uray itanta at tan nasawat. Single nagpay kunkunat, jakman amuno apay apat tsandak. Naduma-duma iti biktimat, palasang ken balo patulak. Angin dimteng di digrata at dananakak, no jak ibalay patayendak. Ay nagrigat yung ti Castilla babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagdaenak, mga klung kaniyak. Na Tumeng, tanagadutin nagkapakpakanan. Sustento adawat da, nujak itedagyanak nagtiselda. Ay nagtangga na Tumeng, ngem dandani agmet nga agbekhelen. Dep-dep pa ek ti babae, krik-krigat tinatrake anahilig ti babae. Ay nagrigat gayang ti Castilla babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagdaenak, mga klung kaniyak. Ay nagrigat ngayang ti Castilla babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan. Awan pa yan pagdaengat, mga klung kaniyak. Ay nagrigat ngayang ti Castilla babaero. Maibos ti piksam, maibos ti kwartam, pati kababainam. Ay awanin dagiti sanikwak, nagbibingayan dan.
Awan pa yan pagkainga, mga klun kaniya. Well, and kuna na ni Agunos Erwin, pa-shout out nga po dito sa barangay Binabang. Shout out kini Val at John Paul. Erwin Fer. Erwin Fer kuna na. Request nga po ng It's Me, Kian Agunos. It's Me, ano dyan? By Kian? Kian. Okay, damdaman man yung titawag ta pumatalas sa tapay. And kuna ni Amanda Valentin, happy and blessed Sunday. Listening always here in Camarao, Cordon. Pa-request nga po, di kantang Babylon, Tatanggan Me. Habang agtuntuno kami, titilapia. Nga piknikan me. Salamat. And Idol Balsita, mabali nag-request Idol. Adi man nagwapo kan manong. Okay nga rod, natanong man ang tipan nagpatalasas. Agsubli kami abo, kalapasan ti sumag mumano apalagi. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters.
Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Okay, we're back live on air, and
you are still with Katropang June together with... Katropang John Mark. Okay, dito lang nga po numero ng programa Adda kami Manen. Dito 104.9 XFM Santiago. Exciting! Super exciting! Ang tabayanan ta kami po dito, Barangay Buena Vista, Santiago City for our Sugod Barangay, Damdama. And I guess, nasapat na mga rugito, o'clock yan. And dito Barangay Community Center. And sumungod kami right after our program. Alas 3. And once again, kita bidang nga tumawag na taka, kita church goers, church servers. Ayan, amin na klase ako. Basta access serbi, di connect simbaan. Isudat ito sana mga bag 200 peso load or Gcash equivalent. Okay nga Rod, kita ikong kablao balong. Ayan, nabasa natin din ni Annabella. Yes. Ayan, dito lang talaga doon. Facebook. Ang gana dyan mabali nag-request nagwapo kan manong kunana. Nagwapo ka manong? Before Miss Fernandez Junicio. Ni Eli del Balsita. Mabili na request Idol T, nagwapo kan manong. Yes, and Ayan. Annabella Junicio. Fernandez. Oh. Ayan, pasyarat amin nga taga Ricarte Norte. Nang Ronald Papang Andres, Mamang Berling, Ami, Adonis, Alvin, Ameline, Mira, Liza, Auntie Turing, LV, Ken Family, Junicio, Fernandez, Ken, amin nga team Marites. Wow. Okay nga Rod. And Yan, shout out from Difun Quirino, from Jeff Galope. and ano dyan nagwapo kan manong nga kantatan? Chismosa ka manang gaya. Okay, we will be doing this in our own version. Ito mauwagan nga Chismosa kan manang. Sakto. Kaya Nag-request ni Lidel Balsita, nagwapo kan manong, may converti chismosa ka manang, kan nakat, aji simbar nung nagkablao, kan amin nga team Marites. pagtipunan tang Rod. Pumalaot ka man nga tanmanang sang ipaamyanan na sagrap mo ang balikan. Timpay sigurado no pupunuin no parparbo ingkaniwara gawag tibiyag ti makinbiyag. Amin nagsisikog abalasang kentay karubang nga intaray ni kapitan. Di ka agpauli no kasta pitungtungan kasla si ka iti kalaingan chismosa ka manang chismosa ka manang agalwat ka lang no nagkuyog iti duwan unang ada relasyon dan chismosa ka manang agsar din ka man tano sikat masalangat inkan tumet pagtalikodan. Day tatakder mo saan ama pagtalkan luwada ng egmon isaw-saw mong takot siyarang samto ipadanon kadagiti masegnan nagalasta ugalim pag-aapain karubang taag sa sanga adilam ket alwadam oray dim nakita kayang-kayang nga imustra isuti talent mo tay agparpag ti istorya tunggal addang mo Adda ka chismis mo chismosa ka man ang agawin ka man ingkan mangisaang ingka ginaw tinanganan chismosa ka man ang awan pa'y naubran nabisinan ka balay mon agururay pa'y tay lalabaan.
Chismo sa kama ng hindi na kapamuan. Ngatay gayem mo at damit din kabalay na. Chismo sa kama ng iwaras mo man. Ngati kabalay na kat nila kay mo met gaya. And kung ano ito, hello po ng pag-alto yo. Dita watching from Dubai, please greet ko man ni Mr. ko Gabriel Sebastian of Ramon Isabela. Request ko man the parting time by Rockstar Thanks and more power karupa from Grace Sebastian. And we have a caller on the line. Ayan, alawatin tayo. Hello, good afternoon. Good afternoon, Manong John. Yes, apo sa balitin number mo. Okay, go ahead, James. Number ni Mrs. ko na ito eh. Okay. Sige. Oo. Namalak pa may tijay damang-damagin nyo tal. Serbiak may piti simbahan eh. Ano ti role mo ti church, James? Sumusurta ka na gijay mapanag anyaya iti sa taong nga mapanigay kapilyami nga dumne giti adal ti Iglesia ni Cristo. Iglesia ni Cristo ka. O yun Manong John. Kapatid. Si kapatid James. Okay nga Rod, handa ka na sa ating tanong. Handa na po, basta kaya. Okay, sino ang dakilang tagapangasiwa ng Iglesia ni Cristo? Ang kasalukuyan kong tagapangasiwa ba o tagapamahala? Tagapangasiwa. What do you mean tagapangasiwa? Sige, distrito? Tagapamahala nga Rudan. Ang kapatid na Eduardo B. Manalo. Yan. At bago naging siya, sino muna? Ang kanyang ama, ang kapatid na Heranyo G. Manalo. Eranyo lang, hindi Heranyo. Yan, Eranyo. Okay. Last question. Ito, alam kong kabisado mo to. Saan kinuha yung pangalang New Era University? Yun lang. Hindi ko kabisado yan eh. Oy, galing sa Eranyo, New Era. Di ba? Ay, Heranyo. Ayan. Anyway, 200 peso load, kapatid na James. Well, natin pangilodan ko yan nga Gcash. I-Gcash na tan dyan, Mark. Wan ko yang apay no katungtungan ta kasi di na mamamaw. Opo, kung ano tawagag. Dumawat ako manggaya may ti pagkakataon tatno maipablaak may med daytoy barbaro nga pagubobraan may tatta ditoy Alicia. Nakadagiti amin nga dumdumngeg ditoy parte si ti Alicia, Ramon, San Mateo ken amin nga sidig ditoy bayan ti Alicia. Adda kami na po ditoy munisipyo ditoy Alicia. Ditoy balay Silangan, ito lang apo balay Silangan. Abay lang apo ti DSWD kadagiti kayat na nga makita na kami wenno maramanan nyo ti serbisyo me. Very affordable laing nga po. May kayo laing dito wenno saan kaya tumawag kayo laing ijay text line me wenno ijay hotline me 0946 1539 111 0946 1539 111. Kadagiti kayat na po nga pa-schedule iti home service massage wenno kadagiti kayat na po tag-visit kada kami tataw sa nagpamasahe. Feel free po. May kayo dito. Yadda kami dito yung kinimisis ko. Wow. Okay, maday ka nga Roden. Anyway, nagaroon nga Gcash number ko ya. Request ako man, Manong John. Request ko man na po, jay po silapan ka kano, kung nanimisis ko tatatay na pa yung aring nga ibaga nga i-request ko kano. Okay. Nagaroon iti number nga loadan tayo kuya, ti Gcash. Teka lang. I-text mo to latan. Ay, madi na makapag-text, Manong. Ay, Okay, sige. Tawagan na ko ni January 20, ibaga kiti 1558. Okay. Yes po, ano po yun? Sino po kung kunam tumanang? Okay nga Rod, ito yung request. Thank you, Manong John. Salamat ka. Okay.
ay ket sorry tadya may kari napalalo ngamin ti sakit na daydiyan daw apin manaw ka sabi ka pa'y pulos kimita tawen met ati naglabas niruruam ko tinagwayas sapay nalipatan ka namin anuak nagparparik na nga kumabiyag ko ang subli kang hindi naglata kinikita intun nagsarakta ko silapan ka ipasulit tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastan ko panang iparik na anabiyagak nga awan ka intong nagsarakta ko silapan ka ipasulit tutoy matak ako nitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastan ko panang iparik na anabiyagak nga awan ka amok nga babawikan na amiris mo nagbidutan I am sorry damage has been done digmet impagarap sa maituran balay giket masalakan kalpasan nga siya ket anawa intong nagsarakta ko silapan ka ipasulit tutoy matak ako mitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastan ko panang iparik na anabiyagak nga awan ka ngem kinagpaisuanan na mail-iliwak laktaken ka bareng mo kabaelak to nga aramiden nga intun nagsarakta ko silapan ka ipasulit tutoy matak ako nitaken ka sa tupay pangatuken ipababa kastan ko panang iparik na ang mabiyagak nga awan ka Okay. yeah hello sir pasyaran man dagiti kabagyan medita Zamora ken Kawayan dagiti Laitan family tas parekas jay sitsiwit Sitsiwit nga talaga datina. Kawan It's sitsiwit man sir ni Berja ato iti Calawe Santiago City thanks po and Mesiano Juniors TV JRS TV nabangal daw kayo ano naman Gagayam ko nana. Awang gagayam. Plural. Mga idol na impang nga malamiyo. Ag-request aman ti kulong ng palad ni Renz Ferrano. Thanks from Carlito Cabais.
sarang takbo ng buhay Pasyan man ni Roel Santos nga nakatukaw jay Sirok Manggang na jay sa Langgedo and JP Martinez Senior Arkasman jay Your Man. God bless and thank you mga idol. Okay, dagiti tumawag ka po, Manen, into the third hour tayo. For the meantime, iti I am tayo is called Name That Tune. So, dagiti tumawag tata, agit kablaaw pailaeng nga na jay game. So, this time, name this tune, pero very wild. Iti aramidin tayo abo. Ayan, baka no kumablaaw dito tumutawag. Kumablaaw laeng, pang-asiyo. Okay, damdama iti game. Okay. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Kumablaaw kan? Good, sir. Okay, go ahead. Sino dito? Special greetings to my 4 kids. Gender Glenn, Jerry Joshua, Hero, Mark Liam Gargabiti, sir. Okay. Gina Castillo, Progreso, Progreso Aglipay Quirino, sir. Nag-request akban, sir. Till death do us bar, sir. Till death. Thank you so much. Till death. Sige, garab, sir. Thank you, sir. Okay, thank you. Ayan. Kanay ni sa When till death do us part. Apay nga tanang nga tati dijay. But anyway, take on akon dati very wild name that tune tayo tata because we are going to sing an unfamiliar song. Ayan. Iti style yo laeng mangpitot kay laeng iti linya na di kanta. Damo nga madiyo maawatan dayto nga sonata ta may nga Japanese song. It's an enka kan datay traditional song iti Japan nga kantain me. Ulitek iti aramidin nyo lang po. Mangpitot kayo iti line buong nga linya ta iso ti i-text yo kanyami ta barbaring iso ti title na. Okay, ti mga bak 200 pesos mo laen. Yan, i-text nyo lang nga po dito ay 0905-808-1259 with the line iti lyrics. Yan. Line iti lyrics ti kanta, your name, your age and address. I-send nyo lang nga po dito ay 0905-808-1259. Yes, name this tune actually ngem iti title na Masarakan kadagiti linyana dayto nga sonata. Kasi iti kuanan. So all you have to do is i-text yo dayjay amo yung iso ti title na buong nga linya. Okay, dayto yan. Iti dat lag a sonata ang nagtaod sa Jai Land of the Rising Sun, Japan. We are just trying to introduce Japanese song. Wow. Usuwa dari kanga oshite kureru. Di ka mo. Koimo dareka ga mitsukete kureru. Sonna dareka ni furimawarasete kieta Jean
Bida mo ah. Takatang, takatang, takatang. Sa ite shibonde sutaral mashita ate wakarete akirame mashita shita no nazakere sugamare nagara oreta nazakere no erare shine naniwa abshidayo onnano jinsei Okay, that's it, and we will be back with more songs and more requests and more prizes right after we break. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebalasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College.
with POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA, CJ of Baguio, Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabela Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabela, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Naniwa Abushida. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following. Okay, folks, we're back and you're still with Katropang June And with Katropang Jump Mark. Pastor, Operator, Embalsamador, Operator, ano ba yun? Vasyador, Tirador, Backdoor. Okay, and luckily, danda nila nga pong M1. Okay, danda nila nga M1 tinangabak. Puta, kurang. I said a while ago, it's a line of the song. Ngem, puro words lang mo ti in text na sayang. Ngem, at dati dandani. Kurang laeng. Ayan. Itidandani nga nangabak balong. Can you give acknowledgement? Yan, gini Kuya Joseph. Yan, dandani. Dandani laeng. Dakurang na. Well, tati nakakaiti talaga nga title na sa Nani Wabushidayo Jinsei Iwa. Yan, ti sarita ko tigit diretso ang may sangali niya. Nani Wabushidayo nano Jinsei Iwa. Oh, no kayo nga mga ganda jay full track Japanese Japanese song na data. Masara ka na po sa YouTube or Spotify. Nani wa Bushidayo Jinsei Iwa. It's a very good traditional song, abo, kadaanan, and nandani amin nga Japanese muna detang sonata. And special mention, kada kita membros iti
Children of Mary, it is San Roque Parish. Yan. Headed by, of course, our President, Sister Pearly Bautista. And if anybody nga tumawag from the Marian, I can 200 peso load if there are listeners from the Marian. Ayan, Busy dagi they ta. are busy nga karkararag na dagiti nga si sisters. Tayo nga dati tumawag right at this moment, mga bak nga dagos si 200 pesos. Miyembro iti Marian Homes and Friends League or Children of Mary VMY. Oh, okay. Anyway, kanta iti Gundaway isuda. And Agpoldo Celso Q na imbag nga malamiyo mga idol request ko niya kanta nga Rivers of Babylon agyaman. And nagregat met gayam the second word na. Jinsei iwa ko na. Okay, they're requesting for the song Rivers of Babylon tatay palang balong. So ikanta man iti katungpalan na. Tungpalan taman iti ingungutan da nga sonata. Okay. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we went when we remembered Zion. One the wicked carried us away and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? What the wicked carried us away and captivity required from us a song. Now how shall we sing the Lord's song in a strange land? Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. Let the words of our mouths and the meditations of our hearts be acceptable in thy sight here tonight. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Naniwa pusidayo onano aha. Nangatla pa ka? By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. By the rivers of Babylon, there we sat down. Yeah, we wept when we remembered Zion. Okay,
kadagiti mga blaaw. Shout out from Northern Ireland. Cheers. God bless. Altamati sabong-sabong na. From Brown Pride. Oh, okay. Kini ko ata. Kini bossing John Nelson Cabarlo. Ayan. Arato iso na di Santiago diti. Taga ko iso na eh. Namanan. Di subdivision. Greenland. Greenland. Ayan. Ayan. Greenland Homes. Ayan. Regiso na tata Ireland. Ano yan? Northern Ireland. Shout out kanya mga idol. Ayan, naranyag nga bulan kumapaw na impanggal daw. Kada tayo, amen. Makapailiw kan tayo apo. Love you all. Ayan. From Virginia Romero. Naranyag bulan. Dapat nagbugpog to tatay ni Papay the Sailor Man ka na wadi tatay. Ang Papay the Sailor Man. Ang Papay the Sailor Man. Nempanggal daw po, please play He'll Have to Go. From Lita Munar. Favorite ng amin that He'll Have to Go. Okay, nga Rod. Ayan, Sir John Mark pa shoutout from Charinas Food Central. Ayan. DJ ka taglalaok ti magpaggatangan DJ nga. Saka kang tawag birok ti first time nga pagpanganam kasi. It's just like street food. One, ramen. Tapsilo. What kind of ramen do they have? Shoyu tonkatsu. Japanese authentic. I don't know. I Oh. taste it and You said it's no. Yeah, it's a no for me. It's a no for me. Oh, okay. Right. There is one place you can find an authentic Japanese ingredients here in town. And in Isabela. yes, ngem hantang mabot ngem mention tant pa nga nag-sponsor. One, nag-sponsor dahil sa mention ta. Yes, anyway, here is your requested piece. Ay, sa tagay mo dyan. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I'll tell the man to turn the jukebox way down low. And you can tell your friend with you, he'll have to go. Whisper to me, tell me, do you love me true? Or is he holding you the way I do? Though love is blind, make up your mind, I've got to know. Should I hang up, or will you tell him he'll have to go? You can say the words I want to hear while you're with another man. Do you want me answer yes or no? Darling, I will understand. Put your sweet lips a little closer to the phone. Let's pretend that we're together all alone. I tell the man to turn the jukebox way down low. Or you can tell your friend with you, he'll have to go. Nalpasan? Nabihit lang ba ito ang sunata? Pasyarat ka. Di ka pa yung nag-take-up, nalpasan na. Pasyarat po dito sa Barangay Baluarte from Kagawad. Mila Madriaga Lanusa. Yes, Mila Madriaga Lanusa, your political jingle is waving. malagi po din yung impo mo nga nakan na. Okay, nga Rod, kuna na ni Aldrin Diego, I don't know to you coronavirus. Kuna naman,
sad. Diyan mo And Laila Ordanza, pa-shout out man idol. Di amin nga taga Villa Carmen na idol. Kaya pa-request man, ay somewhere between idol. Di somewhere between? Oh, di ka mo dito nga somewhere between. Never heard. And Danilo Darian, good afternoon. Good morning, neighbor. Good EM ko na naglaog. So, anya dito tiko na. Aldrin Diego, I don't know. Shout out me, Brian. Dial Ipinag. What's happening to you? Kamaw. Ayan, pa-shoutout man mga Lodi from Cassandra Benavides and Naimbangal daw yo. Watching from Sagana, from Meira Mundo. Okay, Aldrin, alaglawagan pa si ti agchat. Ata baka no... Tila tangang pindo mo dito, lalay ngam. Wow, pa-shoutout po dito sa Pathol. And good noon, pa-shoutout po from Victoria San Mateo Isabela, from Marites Domingo. And watching from Hong Kong, kablawag man taga Malapat, Giti, Escanio family, and Pasqua family. Special tayo Apok. Especially, J. Apok. Ngani, Miriel na. Ayan, miss you all, ka-familia. Yeah. And once again, to Kagawad Mila Lanuza of Barangay Baluarte, good afternoon. Together with, of course, Sir Orlando Enteng Mariano. And together with Edgar Calaunan, Jesse Mauricio, Dalmas Gaspar, Jerome De Leon, Oliver Agzalda, and Dennis Pagbilao. Greetings coming from Barangay Kagawad Mila Lanuza. Di ba? Hindi na po no serbisyo. Inapaw. Apo ti... lagi Mabalinan niya? Hampay. Oh. Iso nga rin awan ti magbaga nga elect or whatsoever. I Right. just want to greet the group of these individuals that came Demuda. all the way from Baluarte. Mabalin mo nga ibalik ka sa you're running for but do not campaign. Di ba? Something like that. And kaya na pa, iti kaya mo nga kansyonan, payat ti panagpupukaw ta. Ayan. Nagbasa aklat tatoy pa lang na yun. Hi po, pa-shoutout nga po kami dito sa Padol. Pabati na rin po kay Chano, kay Kuya Aga, kay Aldren, kay Mami Sol, saka kay Mega. Para kasi na rin po yung taray-ataray lang kay Abilay. Taray, lagay apil. Idol John Mark, pa-shoutout po dito sa Burgos Ramon, DC Fuel. Para kasi man tikoton tital-talon. Para kasi man Uncle Berting sir kano, kano na ikagyawa. Okay, Uncle Berting. Ay taksang kasat ta di pangir din akin na. Onsa di bangir sa tinagparami ti Uncle Berting. Oh, I'm not sure. Nalipat ako na. Okay, anyway, yung nagparami ti jingle nga na napaulwan ti Uncle Berting. Enteng. Ay, so da ito. Enteng ko na na ya. Okay, dato gayam. Okay, baka no kayo mga DJ lyrics ni Uncle Berting with ating Uncle Enteng tikan timing. Di pala mabalay. Barbangon no agriin, apan nagukot iti kamutin, mangisang sa agiwayway itinuangin. Nagagad ni Uncle Berting, natari pato iti dingwan, pagulidanan, naskan atuladan. Awan kanina at banog, inaldawlata sumalog, uray makasinit pa'y iti pudot. Nakaragkalata, uray Adda sa gubalit na, agpastor nuang tipan nagkainanana. Kasta ni Uncle Berting, sala sumangpat no ti malaman, tati kayat na rumang ay paragyagan. Lalpas tiraraapan, agbirok manti panggadanag, alatiro ta, tandanin panag-aapitan. Nga mapaitan na riday, taabagam nalpay, idi na amuam, iti presyo, iti pagay. Ni Uncle Berting di pa'y umisam, napampakit di nga kiinuman, ngem ko na sumulitak no next crapping. Sumaruno ang panagtatalon, rep kang sika ket nimaton, doble pa'y presyo matan di abono. Awan pa'y katidanong regasyon, di gasolina iti padanom, ni Uncle Berting nang isaldang taltalon.
ket dinan san masakan tadi makalan ti pamilyan tatay baro nang agbasbasa ket nang asawa nagragsak ti pakasar na balse dito'y balse dita naglako nantay may isang hektarya nyangaron kasta ang kalbarting sala sumangpat no ti malaman anyang arigat di matlarumang ayan adan na bukong ni Uncle Barting isupayan agpagpagkatasan alam irong matulawalo makayan ket adda may sa amalam nakita ni Uncle Barting nakatuga kapkapena kamulan lang awanan iti matalon inna amin analakon awang paket ken kwan at mang taripaton parbarong dinagriing napanagugut iti kamuting iti simang pagsimali bukag ni Uncle Barting dagiti anak na agraman apo ko na nagraranada anapan bimisita dakkel nagbaliwan dagiti anak na iti kinagaget imaladaken kuana Adang inhinyero, doktor ken abogada, ni Uncle Barting anyang tag-ubrana. Yang ata, kasta ni Uncle Barting, sala sumangkat, nuti malaman, pinda anak na apasyaran. Nalako ng tigdagdagana, tapi nagpaadal na, ngem itang mansyonan iti balay na. Karuba am-amom ka isuna di Uncle Barting tatangtay isuna haramidan na di amin kalatay nga anak na agsubalitay kumamaken wara agsubalitay kumamaken wara. Medyo nasisira pa lang basit. Nakakita ang maniti kulay orange. Ito YouTube. Thank you so much for your generosity. Kabsat. Ayan. Nilda De Leon. Ayan. And thank you so much. Ayan. Parang matita YouTube ako. Diyan ang 30-20 Gonzales. Thank you. Thank you. Pang ice coffee ka. No, ay Diyos ko. Na mabalin lang i-withdraw me. Ang atagos nga ma. That will be ours at the end of the month. Ayan. Tono 22. Iti payday mi dita YouTube. Anyway, thank you so much. Actually, di kalman. Yeah. Ang iraman dita tanta. One. And we have a caller. At itog deto eh. One. Ma-consume ng bagog patalas sa alas 4 ito numalpas ating nga sumarita. Dito nga Kabsat Pedro Libel. Amok nga atidog. Tigim na nga voters list. Dito nga basain na nga roda. Kabsat Pedro Libel, go ahead. Sir John Indian Mark, nimbag na alam ditong dalmay sa kadagayaw. Tama. Tiamok makasali kiti programa tayo, Sir John. Dati committee religious question. Diyan sa sarap ti simbahan. Kaya mo Kaya na Sir John, kahit sumali, programa Sir John. Wan, medyo papartakam ko sa Uncle. Kahit ko kumama, ate kumama sa bali ko mga nagnagan, mutan at nga ate kauna kataktak ko na yun ito Domingo ti sumalsali. Awan to, damdaman awan ti sumalin, ayan, si Kanton, namabalbalin. Anggar gumabalin ang Sir John. Mabalin nga iti umuna dagiti kumahaan hampay nga nangabak. Something like that. Kadagiti kalabas nga Domingo tapno damat chance ita duma. Bueno kumata kahit ko kumamag ti sumali ka Church Grower mo ti United Methodist Church. I access serbi ka man to United Methodist Church. Well, sir, I'm may sak nga leader kang
Vice Chairman iti Rizal United Methodist Church. Nasaya at man nagmayat nga dinggen. O sige nga ron, damdamayin to no, dandani aglipasan, yan, si kami iti mga tawag kanya. May palpalagi mo dyan, Mark, katawagan tayo suna for his question. For the meantime, kaput na dandani komersyalan. Sige, thank you, Sir Hel, Sir John. Adya lang palpak manan. Sir Hel ka no! Tawagan lang. May rindira to tikan talatan ti release group amuyaw nga talaga nga hanang aglalastog. Sige nga ron, sige ta. Pumata Thank you, Sir John. Okay, thank you so much. For the meantime, Karo ba, ay ket puutay mo pa lang dito programa para kadagitay dadto mo pa po nga pablaak napakaamong agtao dito yung munisipyo ko naman dito yung istasyon. Artag subli kami with more songs and more requests. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami manan dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California. Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lorely Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lasio Taaw, Kaskuma, Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabella Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabella, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3, San Sebastian, Ramon, Isabela, in front of San Sebastian Integrated School.
Come and enjoy the following. Okay, ang kuna puputan, nalpas kami patalastasan, nagsubsubling rin kita bagay amigos. Still with you, Katropang June with Katropang JM. Ito lang nga po numero 1 programa. Adda kami manam, dito yung 104.9 XFM. San Diego, super mega exciting. Yan. And, apay nakabsot iti sumsumbrek dito YouTube. Ako kata medyo nakabsot. Papigsak basit, mga katropa. Okay. While doing this thing, okay, let me check this time. Yan, medyo napiksan. And Marjor. Okay. Pakibati nga po si Lennon Kinuhata ng Tokyo, Japan na nanonood po kaming dalawa ngayon dito sa Tokyo. Kunana, wow! Thank you so much for listening, and we have just done singing Naniwa Bushidayo Jinsei Iwa. Ayan, may isa kadagiti traditional song yun dito Japan, and adapay lata mo ti Japanese songs may if you want to. And Isa Marie Pascua, ayan, nagkapo dito kini Mary Joy por Lucas, and Isa Marie Pascua, shout out karuwa watching from Hong Kong, from Cagayan Valley, of course. Apo kahit agyaman kami kada kita apong panag antabayo kada kami ngaro John Mark. Ituloy tati agpa-preview kat nakonakto tayo nga tawagan ta ni Ka Pedro, tawagan ta pabayaganan ta bakano makaguran to kit ni Uncle Pedro mum dediket nula kita medyo lalakay basitin ka medyo kada ta kitoy tampururo dang kanayon kay da ka isuda lat tati asasikasuan nga nakaingarod kas nangarti lumakay. Just kidding. Ayan, tatawagan ta. Tamagan taman. Ako. Good afternoon. Hello. Yes, hello. Nakasagana kan para itidamag kang ka nga medyo parigating ka mambasi. Sir John, muna-unay kablawang kayo nga nakagasgas at unay nga Domingo, itangal daw. Sabay kumata na parabor, iti daw iti tunggal may sagada kayo kada iti agraman nitan istasyon iti istasyon tayo DY. Radyo DY. Nga DY. Uli ka, boy! Iko na ka, Sir John. Uy, nato gamin ti kwatay ko. Nukas nga medyo may ilawan ko. Tudong-tunggil na ang estasyon. Anang nga rin ti kapi tayo? Kada te kinantam, amo mo. Napukaw. Nidam na. Naidik ka na siguro dyan payag na. Oh, siguro. Naidik ka na dyan payag na. Ay, awan load na. Hindi kami deto, deto. Ang sana to tawagan na ta. Okay. Nya ituloy ko ti Song batang pwede na mag-unya di kape. Nya di kape nga patalastas mo. Wan. Jibis kape ali patalastas yun. Kung kayo sa bali nga talaga ito di panununan niya. Ajay kan tayo ti kung kunamay nga patalastas yun dito. Sa bali ti. Okay lang. Ano tayo lang nila sir, ti kunak ti oray ka religious mo ti pagtutungtungan tayo. Okay. Kadagiti padak nagdangdangag lang lalo la unay kadagiti Methodist members iti Barangay Rizal kan hanlan dagiti Barangay Rizal no di nationwide. Siguro ti kunak Sir John ito ikot kanayunan mo lang iti programa no man bilang questionnaire lang mangirindirect lang iti kanta masigurado nga para kadagiti padak nagdengdengag. Po no sikati ko mansyon baka panawon da kami dito istasyonan, ta sikati pakantaan dan.
Ada lang di, ada kansunag, sige, ada kansunag nga pugtuam. Sige, baka nuhang ko nga mo, sir, yun, Wan. sigurado eh. Baka mo nga mo ta sa bali dingding nga estasyon. Wan, baka best ka pin. Best ka pin. I-tune in mo iday ng Kyle. Baka tanda sa bali madingig mo, madi mamuti title nan. Kala pa mati agdangagan ka, ay Okay. tumatan. Ikakpay ti brief na description detoy kansunak, detoy kansun mi pa lang iti umatatendarak iti mass, iti Methodist, manipod ubingak ingana di kolehiyo ak nga sumsumugak di Methodist Church, okay? Sige, Okay. garoda, yun. Okay, amom daytoy, ta daytoy ket kansunen takiti amin nga miyembros iti Methodista. Daytoy yan, di sonata for 200 pesos lumasong batam. Sige, sir, Let me walk with you as we journey through this life, searching for its meaning as each moment passes by. Let the hands of time be like footprints in the sand as I carry you from the dawn to the setting sun. With just one hand we can travel far together. One life sharing in love. I will hold you forever. Yes, I love you with all my life. Dayan ay iti sonata nga kanayon may kantaan di manipod ubingak ingana di kolehiyo ak iti simbahan di Metodista. sir, I love you with all my heart. Naku. Talaga nga sa baling estasyon di bang dingding ka. Sir John, paman, gawin English at antirum kanya ka, Ilocano man. Alusot. Awa, you lose, winning. Agkat katawa diyo pukom ni Shen Milibed. Super, Nalipatan sa kanta na ikatang di dyan sa kasabali, ikatang si may sadyan. Sige, kanta ka next week. Next week. Next week taon na, Sir John. Siguro na kablawag karon na kita po kita yan. I'm lost. Katawan na kablawag karon ni Sian Milibed iti kani Saisan Lebed ni Raquel Lebed kani si Bereno Lebed kani Raquel Lebed kan kastamat ni kiti gagayem ko dito yun ni paring Camilo Joko kandidas Joko kini Mela Villar malabit ngagdangdang tata kini kada kayo aminan nga awan lawas na ket grupi sa mga roti kanta nga ka Sergio Indian Best Cafe. kanta nga Best Cafe. Daniel. Okay, amo dito Daniel. Anyway, thank you so much, Kabsat, Pedro, and until next time. And i-text mo lang tayo dumabay nga sonata nga kay mga manggagaan. And for the meantime, may saman nga traditional song, wano folk song, iti kansyon ni John Mark kada kayo. And this was sung by the great Leia Salonga, the pride of the Philippines when it comes to songs. Pukat atay suna viral nga mitata ni Leia Salonga for treating her fan nga nagmayamat pero na Interpret. understood the fans at in-upload na DJ wala kay no hanggang aware di nga napasamak po yan to sa YouTube. And anyway, kinanta na dito and we would like to do this Natin for narami you. di fans na. Sinirik na suna di backstage. Kahit nagpa-picture, siyempre for security purpose, madi nga pinayagan ni Leia. Nagmayat, buyaan to the jay.
magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang bantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Sa aking pagtulog na labis ang himbing, ang pantay ko'y tala, ang tanod ko'y bituin. Sa piling ni nanay, langit ay buhay. Puso kong may dusa, sabik sa ugoy ng duyan. Sana'y di magmaliw ang dati kong araw nang munti pang bata sa piling ni nanay. Nais kong maulit ang awit ni inang mahal, awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Awit ng pag-ibig habang ako'y nasa duyan. Nais kong matulog sa dating duyan ko, inay. Oh, inay. Oh, inay. Yes, ang mga Mother's Day, pero kaya may abong kansyon na with due respect to Leia Salonga, yung maawatan mi unay isuna. Agaw extender lang nga talaga DJ fan na. Oh, kata napiti ko na kita. Aside from the Sana katawa ni manalo ako, Lord Sir. Ano ni? Lenilin Esteban. Nag-request man para kinibakot ko. Ayun ako na. Para kinibakot ko, agrakayan. Salamat po. Waiting from Edgar Ortega. Agrakaya. Ano ti kanta tang Agrakaya? So, yeah, agrakaya.
Okay, Ni Ma'am Alice ata. Ako kabisadong launa, dagito yung ako. Ma'am Alice ata. Okay, Kabsat Alice. Among agbibiyahe ka tata. What are you doing? Your life. Sir, sa Bali. Ay, sa Bali. Sa Bali, Ay, okay. sinogor data. Diyos ko. Okay, medyo. Kapsuta mo rin pa sa Ay, radyo. Tirizal. Okay. Sir. Mila, es Choco. Lita Monar. Ay. Hindi mas pasama kanyatan balong. Masapsapi ang kami sa amin dito sa stasyon. Anyway, good afternoon. Sino dahito dito linya? Ibag na malim, sir. Naimbag nga malimad sino dahito. Nalita mo na, sir, si Rizal. Nilita Monar. Correct? Yes, sir. Okay, anyang arti may paay tayo. Aji ko, sir, day aseret si simbahan ken active ti prayer meeting. Siya anong relihiyon? Ay, kwan, sir, Assembly of God Born Again Christian. Assembly of God Born Again Christian. Okay. Actually, awan iti amok nga damag ngam anayati mabalintang nga damagan ka digito eh. Apit asiret iti takam mo di jay, awan iti medyo nadagdag sen basit. Ay, ko lang gamin, sir. Aji ngay no mabatbati kami ngay ka the meeting ni kasnay tapos ke magdabisita kasi kaso. Saka no the prayer meeting ni patang kami. Okay nga Rod. Sige kaputa ang kumit kabisado deta ket amok nga agpapada ti ipukpukaw tayo so agdamag aklatan baka masong batam. Sige, sir, try ko. Okay. Mangted ka man iti talo among the 7 talo laang ti dawatek among the 7 last words. Ay, 7 last words. Talo lang. Gamin, sir, aji ki pang katoliko si kami gamin, sir, ki hamet nga pang katoliko. Ay awang kasdeyo 7 last words yo awan. Okay nga. sorry for giving you that so na ang question. Okay nga Rod sa baliwan ta kulatan. Mano ti miyembro siya itata? Ay, anda kami ti kwa hangap pantay-pantay, sir. Minsan ada ti 14, ada 15, ada 30. Kasi di kami lang gamin, ada ti kami lang kwa si ti ni kanistan ti kataltalunan. Ay, okay, kataltalunan. Okay. Ano nga tati damag nga Rod? Tagalog aji kwa. Tagalog ti kwayo. Okay. Di dapat mo tatay dyan 316. Maka nalakalaang malayjay. Okay nga Rod. Mangibaga ka mga Rod iti awan ti amok ako nga damagan iti Assemblies of God. Kita ka man balong ti question dito internet. Ako internet kayo ni sir na bayag. Ang mo. Okay, tell us something lang inin about the church yo and kasjelatan. Anya dagitay naisal sa lumina nga talugading tasimbaan yo. Ay hang kami nga sa sign of the cross, sir. Kanapay? Talo lang. Hang kami nga agkalkararag paulit-ulit. Hangahan nga memorize. Hindi nagapulang di ka panunutan ka ng puso. Aha, napay di may isa. Saka, Kwasel, nang natin amin, pag namapakawan na kami apo, tanggap ang isuna, agsisi ka. Okay, agsisi ka. Okay, 200 pesos for you and hang kami nga mangted iti reaction kada kita detaket pamati you. We respect a lot of that. Kahit nga Rod. Thank you, okay. sir. Okay, Ana thank you so mother much. Gcash. We know anya.
Di ka, sir. Pag-load ko. Ay, Okay. ating mo lang ang number, mother. Thank you. Okay, Okay. thank you so much, Deta Apo. And dito YouTube. Watching from South Korea is Dals 1987. Mark Jordan Dalayap po. So that's it. And kumansyon naman pa iti may sa balong. Sika pa lang. It's 5 minutes to go. So, kita man iti sunata nga naisal-sal humina mo. Ito yan. 211 ba? Ay, mati atin eh. Ito ba naman yan? Tini 0997. Inangabak ti 200 Gcash. I saw a man today, he said he's up to you. Not so long ago, I think a month or two. As my mind goes back in time, I pray, oh, don't let it show. He thinks I forget him 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I was broken up inside as if it's been a week or so. It takes a mighty strong love to keep a man from thinking of a girl he hasn't seen since 15 years ago. Yan. Into do na dito'y Batog May. Dito'y Kabatuan Isabela. Dito ay Batog Yo Karuba. Nakoyam lang ako dito ay May. Dito'y Santiago. I've got a lovely life who thinks the world of me. Promise her my love through all eternity. I've tried hard to make her happy, but so far she doesn't know I can shake this thing from 15 years ago. 15 years ago, and I still feel the same. Why did he have to mention your name? I'm as broken up inside as if it's been a week ago. It takes a mighty long time to get a real love of my mind. I know I've tried since 15 years ago. Yan, nako na dito, last text dito, YouTube balong. Ayan, Idol advance greetings nakman birthday ko July 28. Margie Arellano kanana. Tay balasan ko July 31 Trixie Joy Arellano. Giyaman mga idol from Isa Marie Pasco. Yes, happy birthday kada kayo abong ag-celebrar. Kadagiti aldaw ti kapan na kay anak na. Enjoy your day. Okay, whatever is that date. Okay nga ron. Agsubli abo dagiti pagayam yo. Kalpasan ti subog mo manuwa palagi. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors. Ms. Larina Flores of Quebec, Canada. Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador. Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal. And Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii. Miss Charity Lianes of Porterville, California.
Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank special friends and the following sponsors: Ms. Larina Flores of Quebec, Canada, Mr. and Mrs. Ronald and Kathy Salvador, Mr. and Mrs. Danielle and Elisa Cabal, and Miss Josephine Cabal of Hilo, Hawaii, Miss Charity Lianes of Porterville, California, Mr. and Mrs. Perry and Maricel Totok, and Miss Lori Baldoria of USA. CJ of Baguio. Pacific Star International Employment Agency, para kadagiti kayat na agubra sa Jebel Lazio Taaw, kas kuma Hong Kong, Singapore, Malaysia, Jordan, ken Kuwait. For inquiries, please visit our nearest office located at Alicia Isabella Branch, 2nd floor, room 201, DZV Building, Maharlika Highway, Magsaysay, Alicia Isabella, in front of Our Lady of Atocha Church. At Santiago City Isabela Branch, ground floor at Navarro Building, Maharlika Highway, Villasis, Santiago City Isabela, in front of Northeastern College. With POEA license 234-LB-110518-R. We don't collect fees. Beware of illegal recruiters. Pacific Star International Employment Agency. Special thanks to Rainier's Private Resort located at Purok 3 San Sebastian, Ramon Isabela, in front of San Sebastian Integrated School. Come and enjoy the following amenities: private pool with big cabana, KTV room, wash area, grill area, air-conditioned kubo, and the whole villa. Rainier's Private Resort, and for inquiries and reservations, please call 0955-573-9706 or visit their Facebook page. Rainier's Private Resort. Adda kami Manen dito 104.9 XFM Santiago City would like to thank Okay, katropa and mga katropa, welcome to the last 30 minutes of our show. Kalpasan dito kat tumaray kami sa Jai Barangay Buena Vista, Santiago City. And you're still with Katropang June. With Katropang JM, dito lang nga po numero ng programa. Da kami Manen, dito 104.9 XFM Santiago. Exciting. Okay, for our last 30 minutes, po kat agyaman kami syempre for keeping us your company for the past baga talaga nga talong oras niyan. Nga magtalo tayo ilang oras. And good afternoon, Jenny Agustin and Pagamalam watching from Macau. Kung na dita. And Presi Castillo is waving her hand. And
Maganda. Yan, pakablao man sir, ken lolo nga domeng ken Uncle Paleng agin inom toy. Villa Carmen request anti-suping kunana ni Uncle Ambong. Okay, sino ka inom? Lolo domeng ken Uncle Paleng. Okay, paling. Paling. Anti-suping ka no, ti kuada, request da. Kamu gayam titoy ko na. Agtong-tong ni Jenny Agustin ni Presi. Presi siguro na kita. Okay, anti-suping. Medyo napukawaksan niya di tono na dito anti-suping. Ay, anti-suping dagiti ob-obing. Kuna na dahita na. Okay. Biro kanta tadi anti-suping. Pag biro kanta nga ito tadi anti-suping. Anti-suping. Okay. Makita ka man ti anti-suping. Sige pa, awang mat. Sa paling nga pordal. Ayo! Anti-suping. Padasi ka na. Lipat ko. Sila kapitan naman lang ito. Ay anti-suping agaapan dagiti up-uping at ang tumanen nagipulong sa man nagaawiden sa dakan tuman sa langadan dagiti naganaken piman kapayen si kantuman tidakesen. Ay anti-suping rabiin si mo mulagat kapailae. Lesson plan tis papers ken quizzes ti sangwen sa dakan tupay apaen kunadan to a favoritism pati ni principal ayunan dat naganaken. Ay anti-suping unay atong tungan ti up-uping tay awan balon na pagkasaren no wada agibig ay ayunan intong isudat din makelen padri nakantupay manen isalda munta ATM anti-suping. Ay anti-suping mas masetas mantin ka obraen dayta arubayan nagranyag ay apalak pay kit din no pa nagseserek pagkatem si papaso apon nagem samtula iyawid no nagtengen bakasyonen. Ay swing di kan samet makasagay sayen kasla kala na kapsut paparaw asumana ala emuntoy native amanok pang-agas mo taban-banok pambaram to namang ipasaday to'y barok. Ay anti-suping unay adong munti up-uping tay awan balon na pagpasaren no daagi bikit ay ayuwen into isudat din makeren patri nakantupay manen isalda munta ATM anti-suping. Ay anti-suping unay atong tungong ti up-uping tay awan balon na pagpasaren no daagi bikit ay ayuwen into isudat din makelen patri nakantupay manen isalda munta ATM anti-suping. ay anti-suping mas masetas mantin ka ubraen dayta arubayan nagranyag ay apalak pay kit din no pa nagseserek bagkatem si papaso abon nagem samtula iyawid no nagtengen bakasyonen samtula iyawid no nagtengen bakasyonen.
thank you so much, Kabsata Presi Castilla, for your generosity. And she's requesting for the song Dance with My Father, Ilocano version. Karuba ko na. Well, we'll be doing that. For the meantime, we have a caller na naka-video. Madi, masong ba? Okay. Kapatang mo man, deta. Lalaki din nagpasulan ng antisuping. Oh. Salda, DJ. Ako isang salda, ATM ko. Anak ka na may salda di ATM na. Ayan. Okay. Actually, antisuping is a song for teachers. Okay. Wen, tano, dati ubing nga mabisi, sakit ti tiyan na, dati balon ko nga bear brand, biscuit, isositid ko nga meriendana. Yeah, that's very true talaga mga iti maestra talaga handang nga maestra no di ka ti iso dati may kanto nga naganak. Yeah, true, idol. That's why I made that song. Okay. Thank you sa kantang na yan. Adda pa iti kablaawam. Agkablawak nga ron, idol eh. Oh, go ahead. Kablaawak ni classmate ko nga attorney Ferdinand Paguyo nga mag-host ti a place nga paghosan mi ti BATS LOE 1983 high school. Yes. Ay kung ano iso ti ag-host iti palarong pambansa deta. Adda farm na gamin ni attorney J. Kawayan, idol. Yeah, okay. Dalawat ti swimming pool na, the farm na. Pagdating yung to ti mapanijay. Kasamit nga kablaawak dagiti batchmates ko, da Elena Diaz, Janet Kamakam, Maden Dogan, Leticia Jimenez, Bayombong NLTI, kukwada di NLTI idol. Leticia Jimenez. At di wala batch 58 na kita? Batch 83. 58. 83. 83. Sige nga rodan. Kastamit nga, good afternoon. Kadagiti ko, teachers ko. See you tomorrow. Awan bakasyon me. When awan bakasyon me tahambet nga agsarding ti sweldo. Ura agsarding sweldo. Hanga agsarding sweldo, nababa sweldo. No. Don't tell me that. Tanangaton ti sweldo ti mamaestra. Nangato agpay so idol nim nangato mit dagiti presyo. At least kanya ayo dati nangato da kami nga empleyado ti gobyerno ti awan. Dagiti master teachers kin principal ka sa supervisor idol. Haman ultimo first level teachers ket nangato ti basic da. I guess it's 27. Depende kami nata. Tagi-basitam mo talaga ti sweldom no adu ti London mo. Radyo ti pudno. Adumit ti sagsagutin, adumit ti obligasyon, JM. Wan ma'am, kan London garod. Anyway, thank you so much for calling, Kabsat. Okay, and dito yan, kantayan mo na po, di request ni Kabsat Presi Castillo for 1,600 yen. Ako, di jalawan na ikan. Yan. Genggam na Adda na tipo Agubakang kinitata Sana isang araman nila Hililinak genggat makaredepa Sa agin inayad nga mangyuli kaniyak Panagtungo ti amag marina No kumalang mabalin No adatay panawen Nga ingkam magkibin Ket isa nga nakakasubin Tay di patenga asamin wen Tapno may papasko Ti ayat ko kiyempre ili
Nuagririkam kininanangkot Agpa isalakan at adagos kinitatang Kasta unay panangay ayon na wala Sanak tumetlaw ibaon gagpakumbaba Nutirabiin nga makaturuga Mangibatit kwarta't pagpungpungan na Ketjak impagpagaro apanawan na Lumatakaw ko kumang Anawen na kaagdang Uray may sanga agdang Apanangi ang lenang kaniyak Piliyak kansyon na diyak patengga Dati ayat keng ilaw Maipapasko amin ken ka Diyak mas baalang tinundaan Takas taunay panagib-ibig ninanang Kararag ko kararag na metlang Nalablabas pa nagdustusan na Amok di pumudno Di karkarara ko Ngayong kadi sa maling Te amak nga inayat ninanang Amok nga di nagtumetlapat gan Ngayong apo ipatay na Amakasalat palse ni tatay Tartaret tepek ni rabi Patong palting nga palat sabli That's a song for our Otosan. From Otosan. Otosan Yeah, Otosan. Okasan ko na babae, no nada. Namiss ko daddy ko from Presi Castillo Everyone, of course, ay lalo kada tayo, kada kami nga awanan ti amana talaga nga we do miss our parents and awanan iti makabael nga makaisubli kada iti panawan o rebeki iti si kati kababaan nga di lubong hamo nga malapdan iti ipapanaw da. Yan. Hamo masilpuanan iti biyagdan. Kat iso nga ang gana si bibiyag dapay ay ket iparang tayo ti ayat babaen kada iti our present pie ano dati mabalintay nga ited nga iregalo kadakwada maited nga napinta sa biyag no naputo dienda pa airconam something like that. 20 mil nga dagos just to show Split type 1 horsepower well oray no hang aircon basta dati nalamista ti bakit di na magkait ti bakit kin laki di dakit na iti aircon ti Pilipinas malaminda na sanay da iti electric fan lang is enough and dati nutritious food kita laon gulay kita amo masapo pata ano kaya na pata patalbos well hanga expensive samote and kang ronaan na po di presensya tayo ti sangwanan da atay mabalita nga pagibagan anak ko mabisina masapol ko ti kastoy paggatang agas man antay nga malipatan ta kita when narod kantong balipatan kunato'y puso uray awan kato'y den na di tunggal alaw uray pa'y nutawenen iti naglabasen di munto kunaen
amalipatan ka, ingat tupal tanim. Kanayong nga Adda ka niyag, timpay tulin mo nga ayat, nga impaay mo apagbiyagan. Uray lumay sa aktupayen, nga nalamis abang kay, di munto punaen, amalipatan ka, ingat tupal tanim. Kantong malipatan, kung nato'y puso, uray awan kato'y denag, pitunggal aldaw, uray pa'y nutawenen, iti naglabasen, di mundo kunaen, amalipatan ka, ingat tupal tanim. Kanayon nga adda ka niyag, timpay tulin mo nga ayat, nga impaay mo apagbiyagan. Uray lumay sa aktupayen, analamis abang kay, di munto kunaen, amalipatan ka, ingat tupal tanim. Di munto kunaen, amalipatan ka, ingat tupal tanim. Okay, another piece as requested by our kabsat. Lagi ko na nagtabalong. may sama pa yung karuba, paborito ni Daddy. Isem. Isem mapakabayagak, pangmurmuray dagiti mangag, taisok makaagas, mangliliwat to'y kaunggag. Isem mabutisawan na, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, ada isem pamagustukin ka. Uray ada amin kanya arigat, uray pa'y luwag pupong tutak, uray pa'y luwag paspasunudak, nuwes man nagriknak mapagmayat. Isem, isem, unisem ka maliyag ko, lawagan mamti barukong ko, na isem mo, isot mangay ayo, day ti pusok, napnuang tilindo. Isem mapakabayagak, pangmurmuray dagito'y matag, taisog makaagas, mangliliwat to'y kaunggag. Isem mabutisawan na, ada isem mamakagura, ada isem maray awen na ka, ada isem pamagustukin ka. Uray adaming kanya karigat, uray pa'y luwag pupong tutak, uray pa'y luwag paspasunudak, nuwes man nagriknak mapagmayat. Isem, isem, umisem ka maliyag ko, lalawagan mamti barukong ko, taisem mo, isang mangay ayo, day ti pusok naknuang tilindo. Isem, isem, umisem ka maliyag ko, lawagan mamti barukong ko, taisem mo,
isot mangay ayu day ti pusok naknuang tilindo. And with that, ako karuba, ket itit mi nga rin na po timuudi nga sunata mi kata kayo. And once again, thank you so much for staying with us. And this has been your katropa, Manong, Uncle, Daddy, Tatang, June Sariales, so with Your katropang Jean-Marc Pastor. saying God bless and good night. Good day, everyone. Good night. Good day. Good night, DJ. And okay, here's our best song for today. It's called Nani wa Pushit Jinsei Iwa. Adalan na kita tumatuma po ang kultura, intero at lubong. Watching from Japan, Yahoo! Ani Presi Castillo. Saite shibonde sutararemashita. Atte wakarete akeramemashita. Nagmaya.